Talofa tu ia o mai tatou talanoa. E pe o le aswa pe nei e alufa atasi ala tatou faapetania ma tatou fa Samoa foi le. We'll mix it up between bilingual. Ono le tatou faasoa e le o se tatou tala Samoa e o le tatou faasoa. E peila o le na vai aso o tona I atu sa va ia ile o le tasi o mataupu o faapena ona vevesi ai lunga o le tatou social media platforms e ngata o le YouTube o le Instagram e o foi lunga I le TikTok o le taina lea po o le faia lea o le malo fie le malo o Tonga a tangata Tonga po o le Tavaka le Tavaka a Tonga po le Tatau foi lea ia a Tonga ona o le maitau tele o tatou Samoa ile o fia ele o fia ile pe faaula ola o le Tatau a le malo Tonga o le foi la se tatou sa ili le so po fe o iai o to fina ngalo ma o to manatu ile faaula ola o le Tavaka a Tonga wa ese ale malo fie ia le Samoa ese le Tavaka a tangata Tonga ia e tau fōlinga tutusa lava ia ai ese a tatou pea ese I ona mamanu ia o le fuila mele na le fia tala noa I le so ia ai se pisili ese isi le tūlanga po le ia faali mai o to manatu au bole na tia o to manatu faali mai o to manatu pe ete pe ete lango foi I le toi faaula o laina o le Tatau ale malo Tonga so it's open to dialogue. Let's see where what you guys think whether it is right for us to help bring back the Tavaka or the Tatau for Tonga, or should we just be on ourselves and practice our own or in ale fia va ai tu ia on fa so wat foi la ia le o nisio maule ma nisio me no fo ia talwa yeso enga ma looking at our historical the historical significance of le Tavaka fo ia Tonga ia o le mau atu ia to te le ale langolango so ia Johnny le foi langolango mai ia pera fo ia le il to fine ia fitu pero to telo tato ala no faitio most people complain about the revival of the Tongan Tavaka or the Tatau of Tonga is because they don't understand ilo malama lato ile mena mafua mai ile Tavaka Tonga lato o isi fa bisile o faitio ina ia le tufunga le afionga ia li I faiva le tasio tufunga Tatau Samoa ono o ia le wata ina ia tatau por Tavaka ana tangata Tonga ia na post mai lungo le o Facebook le wa vevesi ai nei le atunuu ai le o se mea fo ele o se mea fo ia o le ala fia ilo po fe o ia manatu sio tatou atunuu ia wa ia o te talitonu e ala ngata tau ona faaula ola le pea fo ia le malo Tonga e ui o le faapea mai le iropo le alme walu e fole tufunga Samoa tape a tangata Tonga ia se taimi faamalama atu la ia le ona ia ilo na mafuanga e tā ia le Samoa le pea le Tonga e pe o me umana umo atu ia le tatou faasoa ala so o fina ngalo leke lo fionga to tanga lo e te tonu e tatau ona tatou sosoani to faaula ola le tatau ale malo Tonga tai mo rosi ya wa ia a foi o le tu manga ia a Tonga foi pe o tatou Samoa mai aso ana mo e o mai nga fai e la ko foi ua e ka kau mau ngo mea e le se mea la kau fi o le kau ave ka ko ia ka ko ako e ka kau foi la o ave foi le ako o mai wa e kau mau ngo mea o le mea ngola mai e foi le mele lei nga e ki kilo o le e kau ngapa I mea sina ia fo I tu manga I fonua fo ia al malo Tonga ia ai ka kau fo ia ka ko Samoa aua ka ko ke fei kai
pe ka ko ke loto vale pe a pe whaingi kala e aua. Lenga o ka hako do Pasefika ia iso o kama. Ila ua iloa e aso o kama. Fa e kaula ka konga ko e o pongi. Ma sapsapai le ma lango. Ia piko la au fu ia konga ia le mai lako kakau ko le lako Tavaka. Kau mau me a konga au ka ko le Pasifika e kau ka ko lango ia. Pe o sa u le so nge ko sa u. So aku fu la makau. Yeah. Ole mana ia ole matou pule le tala noa ia le faasoa mai ia manatu fo ia o tatou viewers so mai le uso ia swetena ia a fai ese ia patterns o pe ai lu ele a faina la le tulanga ia faasoa mai le tu fini a fitu ole fo le me o fitu le stanga tale te le lona mala ngai le matou pule when we are talking about the Tavaka and the Tatau Samoa. So there were avangol ka ko pusa kasi o ai al tangata e fia sau fo ilunga e fa so ona manatu want to share about this topic, please come up. But let's look because Leke talked about the connection between Pacific Islanders. So if you look at Samoa Matonga, the connection between Samoa, especially the Kaiminingei or the Tui Kano Kupolu line, the Tui Kano Kupolu line, po o le ainga tupu Tonga le taimil nei. When the Tui Kano Kupolu line came into power, a lot of the Samoan culture was sort of brought into Tonga. Manatua, there were two original Tui Tonga lines. It was the Tui Tonga, Tui Haatakalaua, and the Tui Tonga. So the Tui Kano Kupolu line is the third and final royal bloodline in Tonga. And they trace the origin, they trace my to Samoa. Ya pule maama. Yeah. When o konga la ko ia in the olden days. Sa ye ku funga I konga. Remember there were to funga tatau in Tonga. But for the royal family, o meanga le, because that's another point, le au mai kanga kailunga. Why is a Samoan person doing the tatau for the Tongans, but not the Tongans doing their Tavaka? Because back in the days, there were Tongan tufungas. But for the royal family and the king, they were tattooed by Samoans because it was not allowed for a Tongan to touch the body of the king or those of the royal family. So hence why they traveled to Samoa to do their Tavaka or their Tatau. So that is the relationship. It's because of this line. The line that is the current line of kings in Tonga is the Tui Kano Upolu, Ano o Upolu, the flesh of Upolu. And they have this connection to the Samoan people. And we can always look because we might argue him. Fai ngaka ko fe lea fe eseese ai ono o le tangaloa. By looking at the god Tangaloa, because Tonga they have their Tangaloa and we have Tangaloa here in Samoa too. But we believe there's more Tangaloas in Samoa than there is in Tonga. Ole fai la, if we look at when le taimina fai ia Yesu enga. Remember the oldest tattoo kit that was found and carbon dated in the Pacific was found in Tonga. Not Samoa. So the oldest tattoo kit